N'abaturage batuye mu karere ka Bugesera, aha ni mu murenge wa Mayange, ni mu tugari dutandukanye tugize uyu murenge wa Mayange. Iyo uhatembera ugenda uhura n'abaturage bakubwira ko bazengerejwe n'inzara ikabije, aho usanga umuturage kurya yirira utujanja tw'inkoko kugira ngo abe yabasha kuramuka, dore ko natwo ataduherwa ubuntu atugura ku mafaranga. Ese amafaranga bagura utu tujanja tw'inkoko yaba arangaye? Umutwe ni igihumbi, igishashi ni igihumbi cy'ibiro bibiri, amajanja ni igihumbi cy'ibiro bibiri. Nta duhisha, nta nicyo duhisha, kuko biratangwa. Umuzungu niba ashyira ibintu hariya, n'umuntu wize avuga ibyongereza avuga ibikinge nta nize n'inyuguti n'imwe, ukabingaburira ugomba kuvuga ati ibi bintu bifite agaciro nanjye nkarya. Tuhahagenda amajanja rwose turabihaha tukaza tukajya kubera ubukene. Baragendagenda mushobora no guhura n'ubu ngubu, hari ukuntu watambuka ukabona muranakubita, uzahagarika afite indobo tegaragara ibyo ufite ukabona arasimbutse, uzavuga uti yacuruza amajanja. Siboma ntago aryohara amajanja narayariye pe, kuko nari ngiye no kuyagura nanjye ngo nyarye. Gusa aba baturage bakomeza bavuga ko leta ikwiye kugira icyo ikora muri uyu murenge wa Mayange, abaturage bakaba bakizwa inzara kuko ibugarije kandi ibamereye nabi. Ibyo bavuga ko n'utu tujanja kugira ngo babashe kutubona batugura n'abatuguze ku ruganda, nabo bakaza kutubagurisha, aho kamwe kagura igiceri cya senkandi, agahanga k'inkoko kakagura igihumbi. Kuyagura ngo yazane uyashyire mu isombe. Noneho mbona umwana araje ungana n'uyu ngo ni mu biryo by'imbwa, bamuheze igishashi. Mbese noneho njya kugura ibyo by'imbwa, nahise subira inyuma n'igare. Kuri iki kibazo cy'aba baturage bugarijwe n'inzara ikabije muri aka karere ka Bugesera, umurenge wa Mayange, twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'aka karere ku murongo wa telefone inshuro zose twabahamagaye ntibigeze batwitaba. Gusa abaturage bavuga ko bakwiye gukizwa iyi nzara yababereye nk'umusozi biruhanya, dore ko hari abaryama batariye iyo batabonye utu tujanja tuba tuzengurutswa muri aka gace kabo. Bakavuga ko bibagiraho ingaruka zikomeye cyane z'ubuzima, kuko umuturage akoze mu biryo. Mu gihe ubuyobozi bwazagira icyo bukora kuri iki kibazo cy'aba baturage, bakaba babasha guhabwa icyo kurya kandi bagakizwa inzara, nabo bakumva uko ibiryo biryoha, tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha.